Coronavirus cyangwa COVID-19 ni ijambo rimaze kuba izina rusange ku isi kuri ubu. Ni ijambo byanze bikunze bwira uryumvise inshuro zirenze imwe ku munsi. Ni ijambo ryaciye igikuba ku isi yose bitewe n'uko ari ijambo risobanura icyorezo gikaze cyibasiye isi mu kinyejana cya 21. Mu byegeranyo byacu byabanje twagiye tubabwira amakuru ya buri gihe y'uko iki cyorezo cyifashe mu bihugu byo ku migabane itandukanye ku isi, kuva kigaragaye mu mujyi wa Wuhan wo mu ntara ya Hubei mu Bushinwa kikaza gukwirakwira mu bihugu bitandukanye ku buryo kimaze kugera ku migabane yose y'isi. Hashize iminsi wumva ko iki cyorezo cyageze ku mugabane wa Afurika uhereye mu majyaruguru mbere y'uko cyambuka kikagera muri Afurika y'Epfo, muri Kenya. Kuri ubu umuntu wa mbere ukirwaye akaba yamaze kugaragara mu Rwanda. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ngo hayi ikaze ku isi dutuye. Niba utarajya mu muryango w'abakurikira amakuru n'ibyegeranyo binyura kuri uru rubuga umunsi ku munsi, bikora ukanda subscribe ku kabido gatukura ubona munsi y'iyi video, unasangiza abandi iki cyegeranyo ukanda share kugira ngo twese dusangire amakuru kuri iki cyorezo gikomeje gukwirakwira ku isi kuri ubu kikaba cyageze no mu Rwanda. Umuntu wa mbere wagaragayeho coronavirus ni umuhinde wageze mu Rwanda aturutse mu Mumbai mu Buhinde. Hari ku itariki 8 Werurwe 2020. Akigera mu Rwanda ngo nta bimenyetso yigeze agaragaza, ariko kuwa gatanu tariki 16 Werurwe 2020 ngo yumvise atameze neza, ijyana kwa muganga akoresha isuzuma ryihuse, barangije kumupima bamusangamo coronavirus. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryasohotse kuri uyu wa gatandatu tariki 14 Werurwe 2020 rivuga ko uwo muhinde arimo kuvurwa kandi ko ameze neza, ngo yashyizwe ahantu ha wenyine hitaruye abandi barwayi. Ibikorwa byo gushakisha abandi bantu bahuye nawe bikaba bikomeje. Abari mu Rwanda bose kuri ubu baragirwa inama yo gukomeza gukurikiza amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima, by'umwihariko gukaraba intoki, birinda guterana mu kivunge, kandi batanga amakuru mu gihe cyose babonye umuntu ufite ibimenyetso by'iki cyorezo, bagahamagara ku murongo utishyurwa washyizweho w'114. Iki cyorezo cya COVID-19 cyugarije isi kugeza ubu kimaze guhitana abasaga 4700 ku isi hose, mu gihe abasaga 120 n'ibindi byinshi yihariye. Dr. Greg Poland wigisha ibijyanye n'ubuvuzi n'indwara ziterwa na virus mu ivuriro ryitwa Mayo Clinic, akaba anakuriye itsinda ry'ubushakashatsi ku nkingo, aherutse kugirana ikiganiro na televiziyo ya CNN agaragaza itandukaniro n'ihuriro biri hagati ya allergie, ibicurane na coronavirus. Avuga kuri allergie, yagaragaje ko hari ibimenyetso by'ingenzi bizigaragaza nko kumva ukonje, kumva amaso aryaryata, kugira ibicurane cyangwa kumva amazuru aremereye ndetse no kwitsamura. Poland yongeyeho ko allergie zitatuma umuntu agira ikibazo cyo guhumeka nabi cyangwa kubura umwuka, usibye mu gihe waba usanzwe ufite ubundi burwayi bw'imyanya y'ubuhumekero nk'indwara ya asthma. Mu gusobanura iby'ibicurane na allergie bihuriraho, yabigaragaje byombi nk'uburwayi busanzwe, bikaba bimara igihe gito iyo umuntu afashe imiti igabanya ubukana bwabyo, ndetse ko bishobora no kwisanzwe muri iki gihugu cy'igihangange. Perezida Donald Trump w'iki gihugu abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter yatangaje ko kuri iki cyumweru tariki 15 Werurwe 2020 uyu munsi uzaharirwa amasengesho mu gihugu hose, Abanyamerika basaba Imana ngo igire icyo ikora mu kurengera isi yugarijwe na coronavirus. Kugeza ubu nta muti cyangwa urukingo rwa coronavirus ruraboneka, gusa hariho uburyo bwo kuyivura, ariko abantu benshi barakira batagombye no gukoresha ubwo buryo. Hari abahanga barara amajoro bashakisha urukingo rw'iki cyorezo, ariko bizasaba ko rubanza kugeragezwa ku buryo bishobora gufata igihe kirekire mbere y'uko rutangira gukoreshwa. Abantu by'umwihariko bafite ibibazo by'ubuzima, cyane cyane abarwaye asima, indwara z'imitima, kanseri hamwe na diabete, bashobora kumererwa nabi kurusha abandi. Mu gihe iki cyorezo cyamaze kugera mu Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri uyu wa gatandatu tariki 14 Werurwe 2020 yatanze ubutumwa bwerekeranye n'iki cyorezo cya coronavirus cyahawe izina rya COVID-19 kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi, kikaba cyamaze no kugaragara mu Rwanda. Mu butumwa bwe, umukuru w'igihugu yavuze ko mu gihe mu Rwanda hamaze kugaragara umuntu wa mbere wanduye coronavirus, kugira impagarara bitagira icyo bifasha Abanyarwanda. Avuga ko ingamba zisobanutse kandi zihamye arizo shingiro ryo gukomeza kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Perezida Kagame yibukije Abanyarwanda gukaraba intoki kenshi, kwirinda kuramukanya bakoranaho, kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi,
kandi banahura n'abantu benshi bagahagarara hitaruye. Umukuru w'igihugu anavuga ko muri iki gihe isi yugarijwe n'iki cyorezo hakwiye kubaho kuzirikana bimaze kuvutsa ubuzima, imiryango yabo n'inshuti zabo. Mu gusoza ubutumwa bwe avuga ko nk'uko bisanzwe u Rwanda ruzatsinda ibi bihe bikomeye binyuze mu bufatanye no gukorera hamwe. Ibi bikaba bisaba kwitwararika abanyarwanda bakomeje kwerekana mu bihe byose u Rwanda rwahanganye n'ibibazo, kandi abanyarwanda bakagera ku musaruro mwiza. Ndagushimiye wowe wakurikiye iki cyegeranyo. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Niba utarajya mu muryango w'abakurikirana amakuru n'ibyegeranyo binyura kuri uru rubuga umunsi ku munsi, bikora ukanda subscribe ku kabuto gatukura ubona munsi y'iyi video, unasangiza